before me ma akwa about the Adom TV you may dey way Nkuranhyensem you may dey me am say one minute charm I mean Apostle Dr. Nita Kotego. Then Pilate took Jesus and hung him over to be flogged. Hey, you ask for. Obi onam ho a oje nkwa osay ade onya na ewufuo no Pilate edne ma amanfo na yebo no man kasa. And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe. Na asrafo no chechere nkonson ya de hye ne ti. Na waka say we no say oye onyame ba no a oye ohene no. Na Pilate ewie ne nyina no na ogina konfo mienu ntem. Na yebisa say wan de enya na ma won se ja konfo no na fa we koka ho. Yes. Say nye na enye na hya say de eye. Onipa ho bone ho papa na wasem ayi bone. Onipa ho trene no ho atimoden a na wasem ayi timoden. Onipa ho odo ani wotan a na wasem ayi wotan. Efitete besin de na me mpa bone say ene dey men ko say Pilate for no bi enko sem onye kro no na wanya age nkwa no. Easter ejira ho ma say Yesu no ekire ni Yesu no enyankopa no obewu esore ye ena ode ne krabia beji nipa krabia nti ode ne osoro krabia ebe fa nipa tibia mu ede osoro krabia eja nipa. Jesus exchanged his royal destiny with man's sinful destiny. What I say, ode osoro krabia ne shebre eba beto ho efa nipa tibia ena ode ja me no mienu. And to be also a destiny helper, one of destiny helper. Don't look right or left for a destiny helper. Look to the cross. That's where your destiny helper comes from. Ya no say me pepe me bi no asomasene, me pepe politician me no aboa me, hey jai sansam no ka. Na sufre rade abo wo no. Eno nti Easter emre no ehye asuafo no den e ma wo gina ho okoden etia woni a etan wo no. The disciples fought against opposition. Na wasayade na mpo wode akuduro ekasete a owuo ena owuo efiri wonsam na wo mani pa wo hu Nyankopon akira kwa no ehya ase hu Nyankopon. Easter mrewe eye sempaka. Easter mrewe eye akuduro ebekasa etia nioma anya abrabom. Ghana Easter mrewe ye wo nioma bi ekoso a etete o man no eso o man se nyambre ne ye kasa se suban we de yempe. Ame yan krokro no we de panimu ka dabi we panimu ayadepa yanka wani. Easter mle mu se wo so aye panimu hwa abrabo mi se enioma ameye ne ameka a kira manfo no esafata asome de mekra eto ama obi anyankwaje ana me de misika pe manimu nyam ne ma pentin na me de ameye. Easter signifies a new way of life, a period of building broken places and relationships. Easter ejina ho se ye be sese ye ho yentam ebia na me no to na muntuo bi abufuo bi na asem bi aba efi January me no nkasa ana asem no yaka da bi semre aka on ye jai. Easter means we show benevolence of love. Easter is a media sefata na media efata ama me nyonko me ho. Easter indeed is a gift of change. Easter onyame de ade achede soronko eba bebre yen se ye be sakra abrabo wawadiem usikasem wapomudne wadwuma mu ne one ye mu nyara ne ahunu se semre mu ehia nsakramu Ghana ade ehia nsakramu pa because me boso aka ade be san nsakramu ye ko na ahemfo amanyofo ye ye te omamu asofo teacher for post for obi ehia change enye change kraka ba change wo suban ne ye mu suban a ejina wo do suban a ejai no kure suban ejina kasapa ne kasahwa ne suban ye kakakayo ena watimete obi dabi suban de bone che na mum esua nyansa ehye nkura sa ne ehia e wa brabom suban edi mraso suban a edi mraso na ema obi ehunu se wo ye wo mama na bebu mama bra aha na meja wo mama me na wase na Easter we nyina no mo abrabo enne suban padi wodo no kure asomdwe eni pepepe yo ne bonifache say na mesere wo edinyam je so Apostle Dr. Nita Kotego
me den na ase sonko e ma Adom TV adwumafo nyinara na mada wo so ahwe me na ase wono nyame entina